شير روست مدب روست مدب جاي سلمي تبلیغونا ما هنگام چه بودم تبلیغوینا مکتینا پرورده ده پرورده ما جیب شوگی باشه تا فهم کردن ساعت همو حوالا خوش همو حوال باشه ادنا پرورده کردنجی تبلیغونا ما جی سر اساسیگی بودم کاربن هزار که خود چه بکن بلکی تبلیغونا ما فرصت نبودم حتی ایرو ام کاربن هزار که ازید خانه چه بکن او در فتش مرات ایرو ام کاربن هزا ازید خانه قوی بکن ام البرخو بسکن پیشیا فرمانه بگیرن پیشیا قطع عامه بگیرن ام کاربن خدمت تاگله ازیدی بکن تبلیغونا ما سروی اساسی اکید تشتگی هری باش زلام پاراستنا خو بک پاراستنا پیش همو تشتیا هر چی کسی پاراستنا خو نکر ول قربونه که و درباس به و القتل عامه را درباس به تشتی هری گرنگ شماره پاراستنا ایرو هذا ملك هذا فهم يعني مساع هم خوف يمكن هم ازداد خوف يمكن هم الشيء خوف يمكن يعني هم مساع مسر اساسا قلت لك يكون بلا سكرتين حياه شو ما تقول ليش نكون سكرت شو الشعب عالمكو ام هينا مثلا نامنين وان هوارد بيدري بهورن ان شاء الله سريسا نتيجه كبيرين او نتيجه يك دشمن ما ناقري بهورنا او نتيجه كم الشعب وان كين او ام فعليه كممكن سر خاطر ما شيدا وقتی مثلا سر فیسبوک او تشتوان بینن داغو خوشکن مال دست خلقی دو دست دشمن دا تلعب بید کنجی او ناخوش راستی ام گلگه تیشن بروی که هک مثلا نام اسایجی بین امکان مدن جی من هچگاه اسایج به کی حزبش بر او ازدیا بپیوی و مثلا سر ازدیار پیوی امکارن چند رخت و سلاح حل کرنو امکارن مساعده بکن مدن جی بیم المالا خوبن ام تبلیغ عسکری کن نبن بس مسئله کاری به تبلیغ عسکری به فکر کی باش ببینه و خب پرورده بکوی باش بس درینام آوا وهي وكما درباز بوم تبلیغ سایش بوینه پرورده دنا هم پرورده ما آك درباز بوجي يعني بجمتا نيف بنيف وهم عسكري هم فقري بو پرورده عسكري جي هم فري سلاح يبون فري چاقو تاقاندن يبون إنشاءالله سلاح جي وين الهمبري ملاتي ما بي وين الهمبري خير خوازي ملاتي ما بي بلكم بيكار بن دفاعي أخو بكن ويا فقري جي مهم ما خبي شيطر ناس كم ديرو کا خو عسكر وهم زانبن چاوا داينو ستاندني خير خوازي خورا وغير خير خوازي خجيره بكن وكل ترجيحات مدبها يعني هر خورتا كي ازديار كي بطال بها كي كيف خلكي كامبا خلكي ما داخل شنغال فان منطقه هل كي كارك ورا مدبه تبليب بن تبليبونه تشكن اسايشه ما هي خورتر بكن هي ام بتر اجتلا كي خلكي غير به باراستنا ملاتي ما بك مدبه خوب خو اسايشه خو بكن وقوا اسايش وقوا يا باشا جاشا كيف شافي لك تزدكي قتل عيما قديم مثل نهاية سرسري ما يزديا أم سيرفي أساسي متوليبونا أو مثلا بن علامة قديدة من جيان نكونوا بن علامة يزيد خان دم جيان بكونوا وهر خورتكي يزدي بكاري في كاري بدا مليخو باش هم عسكري بو هم فقري بو هم فقري ما خواناس كل ما بترخو بيش دا هم آلي فقري دا آلي سياسي دا هم هر تشتي دا عالي عسكري جي يعني ما خو بيترزانا كير ما خو على ما ده هر تشتي هر تشتبم كارن حتى دقيقة ما تاليش مكارن برخو بدن ومجان بك برفي ملتي ده ولا دا خوازم هر خورتكي زديها إيكار بس سلاح يجي راكب التبلي آسايش بابا بترنه لبا ملتي بكبر من دسيدا هم إيش مرة نشة كديرة